سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما تخونوا سنة كتكونوا ناي وتر من يوتيو باركم وترو نخلنا كمهرنا كنكحنا حبريتا كبنا زغل لعلو خل دما بزعبا بوليتيكا ناي افريكا كنزارب كلنا ابزا فيديو زيا ازيو اقداسي حبريتان فلتاتن كنوسدينا نش دما أربعة وي حمش فيديو تاتي شير كقبر بعمقوت اقداسي نزلوي حدا دما حدا رسلو من ريو دما مسير تراون كتاركب كلو زغلي نش دما بزعبا أكرسني أفريقيا زركب فلوي معدنات زدسسي كون زدما أتم قدم جزءات الزنبورو أب أفريقيا أوروبيان أمريكان مالتيو نزو كنتات زي أفريقيا نتسأقاتاتا نخيت تكم تهيتسأقام كم زفترو لا تتأبيتنا توم أيكوننا بهاجروم سي أبهاجر كامتيوم كسب كندي بوسس كم زخونو أبزي ريل فيديو كتريهم كبعد ما بزوع كنا مهارينا كتر هذا كالاي نايكلت بحمشت بليون إنفستمنت أب معدن أمونغو أوروبان أمريكا أمونغو إسيان أمريكا أوروبان زتخايدة أمريكاون زجرم ناي بوليسي مكيارة بأفريقيا وجا بأفريقيا خلوا بلنا خلينا نعكن رينا كله أب غربيت أبقرنا أفريقيا أبدوب السودان كجبر زدالو زلوا مريجا نبي جزء خيط كم زخلن مراحين نايدوب السودان أبزك أربع معرتات أبو على ناي EAC زجات أمو زسنبت كستاتن كن رينا نزيم كلن أقدس ينزلوا لو خلوا تناي معدنات قداي كسب كندي ركيق مهانو نخد فلتو بزو حبريتا كتبكم يا بليز لايك جبرو سبورت جبرو الشانل أبالات كون نابلكم مجمريا قد من عرفتا فيديو محلافي بزي أزقرم كستاتس كان يجمر. Yeah, I'm not your puppet. So why Chinese talk about Germans? How we are treating us there? Chinese don't treat us like that. No. But Lama. Do that, let me give you a summary of the context. The man in the video is called Norbert Lammert, right? He's a former speaker or house speaker of the German Assembly, National Assembly, are concerned. So 4 times as much. So they sent him to talk to the president of Namibia about that concern. So as it was a Norbert Lammert زبحال ناي أفنيا أفجوباي ويكا speaker of the house ناي German بايتوز نبريو من البعض تاريخ قرب خننا German جزائر ناي ناميبيا يعني رقم أبزوان زد مكسب 3 شهر زخونو جرمناويان أبهجر ناميبيا يقوموا مالتيو تنهينا خنريا نبزع ناميبيا زي أفنيا نايتي بايتو ناب جرمن ناب ناميبيا مسكده مس بريزنت نايت هاجر قبل حدة عامتها تراخيبهم زتزاربو نعلم ملؤ دسنبدا زرباينا هنري انتاي تزاريبو انتاي ملس خرخيبو كتريهم دحريو نابتي عندك أرسناتنا وسجرينا بزي جنز بقستي دبلوماسنات. Whereas in Namibia, for example, the number of Chinese people living here in the meantime is 4 times as much as, for example, the German community. And so far, it's not. سنتاي بلولو مجمريا أمون قلت زرباناتيو أب تقماتونا جرمن ويكا جرمناويان زيغاتات أب ناميبيا زقماتوسي سلمتاي بچايناويان يعبلولو نابنت أب زواني زكن زارب دحرقينا بتغكل حزب چاينا أب ناميبيا زقمات زلو 4 عصفنا جرمناويان كوينولو زدما كميجيريو كمكونكيلو بزعبا حاجر ناميبيا إنا نزارب زلنا أوروبيان دفرتومن تعبيتومن درجة زحلفة كنبل كلنا كاب زيرو سبقس يكونن لحنقن سمعوا وقال البريزنت هاي كونن قاتي موديل لاو precisely the same what takes place all over the world. There are differences, and what I'm سنتايز بنزلو حجيتي معرك خونا اللو ويقال مالتيكم كونجن فللياتكم زلون يرد عنيو جنسي كمي جيروم كبتم نجازعكم زنبرنا ناتنا كلون زنبركم سي كمي جيروم تشايناويان دي جوزكم سي علينا كون خيلهم يتحتى بحتر زملاء. Mr. Speaker, what is your problem with that? Why does it become your problem? أبا خلا دما فيت أبا خلا يأخذ سبيل وانتايز بلزلو مستر سبيكر ويكا از خبركا اف غوبايك نبلن خلينا اساس انتي بخمين عناتكم صقم كون زخليلو صقم كوير رخيبنا زلنا بافريكا ازيا غداي زياسي زقمطلو زلو هاجرنا ميبيا اتم حزب مصيوم زلو تبلم زلها تشايناويان بيناي منجدي صقم ناتكم كون زخلزي ازيوم حزب 100 شح تبلم زلها تشايناويان اب هاجر جرمن يكونون تقميتو منال باتيات تقرم كي مسلوكم حجي تزقرب بحجي كما تسمعوا. It looks like it's a more European problem than our problem.
You are so sorry for us. I don't see Chinese will never come and play around here. سنتاي بللو እዚ ፀገም ናትኩም ናይ ጀርመናውያን ወይ ናይ ኤውሮጳውያን ፀገም ዳኣምበር ናይ ቻይናውያን ወይ ናትና ፀገም ኣይኮነን ኣብዚ መፂኻ ግን ክድንግፀልና ወይ ሕማቕ ብሕማቕ ክትዛረበና ትፍትና ኣለኻ ኢልዎ ናይ ብሓቂ እዩ ብትክክል መሊስሉ ቻይናውያን ኣብዚ መፂኦም ክፃወቱን ክላገፁን ክምዝምዙን ኣይኮኑን ዝመፁ ዘለው ንኽሰርሑ እዮም ዝመፁ ዘለው ስለዚ as Germans not allowed to do that so እንታይ ማለት እዩ the Chinese will never come and play around here as Germans not allowed to do that ስለዚህ እንታይ ማለት እዩ ጀርመናውያን ንጀርመናውያን እንታይ ሓለፋ ከም ዝገብሩሎም ሕጂ ስምዑ Germans not allowed to do that which Germans are doing by the way you talk about Chinese we allow Germans to come offer visas here red carpet our people are harassed in Germany ዋው ካብዚያ ተኸፍት ጽፈት የላ እቲ ሓቂ ክነግረካ ግን ጀርመናውያን ንኽመፁ ዘይገበርናዮ ፃዕሪ የብልና ንዘዝ ዝመፀ ብቀይሕ መንፀፍ ሬድ ካርፔት ጌርና ንቕበሎም ነርና በንፃሩ ንሕና ናትና ህዝቢ ንጀርመን ክኸዱ ከለው ኣብ ኤርፖርታት ተሰራጢዎም ዋላ ነቶም ዲፕሎማሰኛታት ንሕና ንሰዶም ምስ ናይ ዲፕሎማቲክ ፓስፖርት ከሎ ኣብ ኢሚግሬሽን ናትኩም ኣብ ኤርፖርታት ናትኩም ተሰራጢዎም ከም ዘለኹም ፅቡቅ ጌርና ንፈልጥ ኢልዎ ኣብ ኣኸላ ቋሕመም ያ ነዚያ መልሲ ክህልዎ ይክእልኒ ምክንያቱ ካብ ኣፍሪቃ ክትመፅእ ከለኻ ትራንዚት ክትገብር ንጀርመን ብዘየገድሳይ ናይ ሃገር ኢኻ ሸንኮለል እዮም ዘብሉኻ ኣብኡ ናይ ኣፍሪቃ ፍላይት ተኮይኑ ምናልባት ብፍራንክፈርት ወይ ብካልእ ዝሓለፍኩም ተመክሮ ክህልወኩም ክእል እያ ነብኡ ስለ ዝሓለፍኩ የዛረብ ዘለኹ ሪሊ ብዓይኒ መርፊ ክሕልፉካ እዮም ዝፍትኑ ስለዚ ልክዕ እታ ቋንቋ ድማ ኣብ ገፁ ይድርብየሉ ኣሎ this is really good even diplomatic passport holders in Germany and you come in here Germans come in here ST1 so why Chinese talk about Germans how you are treating us there Chinese don't treat us like that diplomatic passport we're coming back from Geneva these people were held up at the airport just سنتاي زلمه الله بتخكل كواي واي كمز عينت مراحتينا ندل زلنا ريلي افريكا كمز عينت تبعز له مراحتيات تدل زلا سنتاي بللو ቻይና ከም ገይሮም ትሪት ኣይገብሩና ነም ኣብ ኤርፖርት ናቶም ንዲፕሎማሰኛታት ናትና ከም ገይሮም ትሪት ኣይገብሮም ናይ ነዊሕ ታሪክ እውን ኣይኮንኩን ዛረብ ዘለኹ ቀጻሊ ዝድገምቲ ትማል ኣብዚ ቀረባ እዋን እናበለዩ ኣብ ጀኔቫ ተሳቲፉ ዝነበሩ ዲፕሎማት ናትና ብጀርመን ክመፁ ከለው ብዙሕ ሽግር ኣጋጢሞም ቻይና ግን ከም ገይሮም ትሪት ኣይገብሩናን ወይ ብከምኡ ከም ዓይነት ፀገም ኣየጋጥመናን ኣብ ቻይና ብለሎ now last week in Germany we know what we will handle our own country don't be sorry for us Absolutely, yeah every time Westerner comes, it's about Chinese. What is the problem? Is Namibia not Chinese? So انتهي بلالو نحنا بس ቻይና ዘለና ዝምድና ምስ ቻይና ንገብሮ ስምምዕ ናትና ጉዳይ እዩ በኣና ይትጨነቁ ኣይትተሓሰብ በኣና ይትሕሰቡ ዝናትኩም ጉዳይ ኣይኮነም ዘሎ ኖ ፕሮብለም ኢልዎ ተረዲይዎ ኣሎ ክሳብ ክንደይ ከም ተሰምዖ እቲ ፕሬዚደንት ብትክክል እቲ ጀርመናዊ ዲፕሎማት እውን ተረዲይዎ ኣሎ ግን ቱለይት ቦስ ንክትከውን ዝመፃኻ እዩ እዚ ስለዚ ንሕና ምስ ቻይና ንገብሮ ናትና ጉዳይ እዩ ዝኾነ ኤውሮጳዊ ኣሜሪካዊ ዲፕሎማት ኣብዚ ክመፁ ከሎ ብዛዕባ ቻይና ጥራይ ዝዛረበና ናበለ ይዛረብ Wait, Namibians have Chinese have overtaken Namibia, not on my watch. I told Chinese ambassador, yeah, I'm not your puppet. It was impressed everywhere. So please respect us. That's all I would say. It shows this respect that we are just. ቻይና ንናሚብያ ትወስዳላ ትብሎ ዘለኹም ዝሓሶት ኢልዎ ኣብ ናተይ መርሕነት ከላ ቻይና ዝበሃል ክትወዛ ይትኽእልና ቻይና ከዓ ባና ጥራይ ይኮን ኣብ ኩሉ እዮም ዘለው ስለዚ እንተኽኢልኩም ሪስፔክት ግበሩና ክብረት ሃቡና ይብሎ ኣሎ Then we are going to be cajoled by Chinese or so. No. Chinese are coming in infrastructure all over Africa. And I saw in America, they are there. Who bailed Americans out from the financial crisis? Chinese money is there. So why small Namibia, who fought Germans, even Germans were fighting with you. You are tough people. Now Chinese will come and after our sovereignty come and So بحفش ቻይና ኣብ ኣሜሪካ ኣሎ ኣብ ኤውሮጳ ኣሎ ኣብ ደቡብ ኣሜሪካ ኣብ ኩሉ ኣለዉ ስለምንታይ ንዓና ጥራይ ብኸም ዓይነት ጥምቱና ከምቲ ንስኻትኩም ትጥቀምሉ ዘለኹም ኣብነት ጀርመንሲ ሓንቲ ካብቲ ብናይ ቻይና ኢኮኖሚ ብናይ ቻይና ቁጠባ ኣዝያ ኣድቫንቴጅ ዝረኸበት እያ ዝኩሉ ካር ማኒፋክቸሪንግ ናይ መኪና ኣውቶ ኢንዱስትሪ ናይ ጀርመን እቲ ዝለዓለ
ابز حلف 10 عامات 30 عامات زلعله عبيد دمصالهم تلو اب تشاينا زنبرون بوتايو ابز وان زغن بتعمي اب منقلقال يركب مخنياتو تشاينا سلازغمطلو تجيم تقدم بتي بعل اودي بي ام دبليو مرسيدس كالي براندس ناي جرمن كم حسم شيات نيرو ابز وان زغن تشاينا بعبيو ناب الكتريك كارز لتغير زلا نتي الكتريك كارز دما completely dominates los gobro bjeka tesla ተወዳደሮም ዓባይ ካምፓኒውን የላን ስለዚ ነትናይ ጀርመን ኢንዱስትሪ ኣይኮነን ኣብ ቻይና ኣብ ጀርመን መጽዮም ዶሚኔት ክገብሮም ጀሚሮም ኣሎ ከግሩዑ ጀሚሮም ኣሎ ጎረቤት ስለ ዝኾነ ኣነ በቀረባ ይختلو ተመሊስና ክንሪኣይና ሕጂ ናብቲ ሜይን ሴክተር ክንሓልፍ ኢና which is let's listen to this ሕጂ ብዛዕባ ማዕድን እዚኣታ መእተዊት የዘረየኩም ዘነ ተዛዓብያ ርስቲ እዚ ሕጂ ንገብሮ ዘለና ኢና ፕሊዝ ላይክ ግበሩ very insightful video ክትሪኡኹም እንጂ Namibia, a country located in southwest Africa, has attracted world attention for its rich mineral resources. Since 2010, China has been committed to establishing a cooperative relationship with Namibia to jointly develop these precious mineral resources. In the process, China took over a massive local uranium mine for $2.5 billion. So, China, Miss Namibia, እዚ ትዘግርዖም ዘሎ ህዝቢ ቻይና ናብ ምብፅኡ ገለ ደይኮነሲ هذا عبي نا يورانيوم معدن يورانيوم كا هذا كابتي أزيد تدلعي كبر معدني نيكولاراوا صار زل على درجات قبول جن عند تقمناتو جن نيكولاراو ساعات نمتكام بعل نيجرز جبر زلو وج فرنسا يوصيني لا تقرع زلا تي يورانيوم زبال معدن سلزلو يمزياتهم كا ناكلتنا 5 بليون زتمن معدن يروم ናይ ጀርመን ግዝኣት ዝነበረት እያ እዚኣ ስብዎ ናይ ጀርመን ግዝኣት ዝነበረት እያ ሕጂ እውን ኤርትራ መዓት ማዕድናት ኣለዎ በዓል ጥንያን ክጥምቱ ከለዉ ይሓዝኑ እዮም ናብ በዓል ቻይና ናብ በዓል ካልእ ክኸይድ ከሎ እዚ ቢዝነስ እዚ ምክንያቱ ዝግሕጥዎ ዝነበሩ ስለ ዝኾኑ ቀደም ከም ናቶም ሕዛት ሕጂ እዚ ካብ ጀርመንን ካብ ኣሜሪካን ወፅዩ ብፍላይ ዩሬኒየም ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ነቲ ናይ ወታደራዊ ውድድር እውን ዘሎ ናብ ቻይና ብምኻዱ ብጣዕሚ እዮም ኣጉሪዖም ንስማዕ ሕጂ The mine was once one of the largest open-pit uranium mines in the world. In order to repay Namibia, China has assisted in the construction of schools, hospitals, roads, water grids, and other infrastructure. And during the drought crisis in Namibia for nearly 7 years, China donated 4,000 tons of rice. أتي تسجم نايم عربا وعالم تاي كوين مسلكم هذا سبسي عمل مسمجنز بحلالو قدم أوروباوي كمون أمريكا كم أفريقيا هوتو خلو بوحد جنزب يوم نتم عدن دوست ونيرم تاي قبرو نتوم مرحتي قبل شو نايتوهم أكندي بليونات نتحجر زغفلو نتوم مرحتي أبجبهم 5 مليون 10 مليون 3 مليون جزاء بتجلجلهم سحبهم غولين عتاتهم سلزي بوحد نايم مزماز سلزي لمدو زدمات فرنسا أبعل نيجر أبعل جابون أبكالو تجبرين أبنت ناي جابون مراحي بعلوام مستعلي كبابي 30 جلن جزاوتي فرنسا اللو 7 بنك أب 7 بنك تاتسي ناي فرنسا جنزب صني هو إذا عينت بلشو ناجرهم تحجرجن اتزبلت صحابت زلوا كنسا أبز تحت درجة ناي دخلنا تنبر كم زجيرهم سلزو خدو مس تشاينا كودا دوري كولونيوم مغنياتو تشاينا بتخكل لتحجر كفيلات تتكم زلا إزد ما يون تشاينا كتلولز دلي زلوا كاب تشاينا مغنياتو كفيلات تتكم حجر ريوم سلدي فلتوسهم سريعهم كوسط راسل زلوا مدونة معدنات Rice free of charge to alleviate the local food crisis. But this is just the tip of the iceberg of help China provides to Namibia. Regrettably, some Western media have tried to question China's intentions when examining China's activities in Africa. They have always believed that China's investment and cooperation in Namibia are purely for the purpose of plundering local natural resources. But in comparison, I think the past هل انتهى يالو تصقم مسيلكم زي كلها ترداكم على تشاينا مس ناميبيا نوي حوان تبغ زمدنا نيروم ابتغزي شقروب دما رتي زهبوهم هاجريوم سلازي تبغ زخونه كنكن اب تحت قرصناتهم عبي لوطن خغبرو زحجزوم يم اب ناي ديغاتا دي ناي حصبتا دي ناي صرغيا دي ناي بيت تمرتا دي ناي حكمناتا دي تشاينا اتي تحت قرصي اب عدون كغبرو تمال سلاز هبتو من زمعبلو اتي تحت قرص مسرح بحسر واقع زلعله كلت اطريم سلازلو بزح سبكا سلازلو انصيوم نخسرحو يخليا ايروباويان امريكان كسرحو يكونون يم بروجكت كبوري نعتاتهم بناتهم عقم سبكا هنصوتو قينم مغبار كاسله زي لمود مالتي مبزحتهم سلازي اتي نساتهم سرقو سرق زله مدسب كاله سب انتي مسلو كل سب مزيو ناب حرب وتخيدو كسرط راي زخيد يزمسلهم اكزاكتلي ايروبان امريكان نتشاينا كزاربو خلو تشاينا كساب حجي سلدي سرقات ايكونتن زخونه ايفيدنس وني يبلومن نساتهم جن زبنات كمزمزوان كسرقوان سلازنبرو زنبرو تشايناون مصيخ سرق يا بمبال نتناتو
ወየናታስ ንሓማታ ዝብልዎ ነቲ ሶም ዝገብርዎ ዝነበሩ ጥራይ ዘይኮነ ዝገብርዎ ዘሎ ኣብ በዓል ኮንጎ ክሳብ ሎሚ ኣብ ካልኦት ሃገራት ናይ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝገብርዎ ዘለው ከምኡ ክትገብር እያ ቻይና ይብሉ ኣሎ ቻይና ግን ከፍ ኢላ እንካን ሃባን ብምባል ዘርኢ ርኡይ ዝኾነ ትሕተ ቅርፂ ኣብ ኣፍሪቃ ተራእዩ ዘይፍለጥ ትሕተ ቅርፂ ኣብ ኣፍሪቃ ከም ዝርአ ዝገበረት ቻይና ጥራያ ኣሜሪካ ይኮነት ዓዲ እንግሊዝ ኣይኮነት ኤውሮጳ ኣይኮነት ፈረንሳይ ኣይኮነት ፈረንሳ ዝኾነ ይኹን ኣብ ዝሓለፈ 60 ዓመት ክትምዝምዝ ከላ ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ እተን ካልኦት ድሓንስከ ድሕሪ መግዛእቲ ከይደን እየን ክትብለን ትኽእል ኢኻ ብኢድ ኣዙር እኳ ይገዝኣን እየን ዘለዋ ፈረንሳ ግን ጠቕላላ ኮፍ ኢላ እያ ዘላ ክሳብ ሕጂ እተን ሃገራት ፈረንሳ ተመሓድረን ዘላ ሃገራት ግን እተን ዝደኸየ ሃገራት እየን ኣብ ኣፍሪካ እተን ቀንዲ ፀጋታት ዘለወን ክነሳእ ኦኬ ንቐፅል Invasion, colonial history and resource grabbing by Western countries are what really deprived Namibia of its natural resources. So in today's video we're going to talk about what is China's intention to take over the largest uranium. Thank you for watching the video. Why not subscribe to Asian Topic? Let's discover more exciting projects in the world together. Over the past few years, China's influence in Africa has grown significantly, even surpassing Europe and the United States in some aspects. According to the World Bank, the Chinese government has provided more than $170 billion in loans to African countries from 2000 to 2022. Much of this huge investment ከም ዝሰምዑ ዘለኹም ቻይና ኣብ ኣፍሪካ ትገብሮ ዘላ ሕማም ርእስን ሕማም ልብን ይኮይንዎም ዘሎ ክሳብ 170 ቢልዮን ዶላር ኣብ ኣፍሪካ ብዓይኒ ዕዳ ሂባ ኣላ ወይ ከዓ ብዓይኒ ልቓሕ ምክንያቱ ቻይና ርጤት ዝበሃል ኣይፈልጡን እዮም ርጤት ዝበሃል የለን ምክንያቱ ንባዕልና ጥሙይ ህዝብለና ክንበኩም ተኮይና ከነለቃሓኩም ኢና ንኽእል ግን ኣበይ ናይ ፕሮጀክት ኢኹም ክትገብርዎ እቲ ትደልይዎ ዘለኹም ፕሮጀክት ንገሩና ቢዝነስ ፕሮፖዛል ኣቕርቡ ድሕሪኡ ከነለቃሓኩም ኢና ኢልዎም ኣፍሪካ ንነዊሕ ዓመታት ለቃሕ ስለ ዘይብላ ትሕተ ቅርፂ ዘይብላ ትሕተ ቅርፂ ከይሃነፅካ ድማ ኢኮኖሚ ክትሃንፅ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ሓንቲ ካብተን ነዚ ንቁጠባ ናይ ኣፍሪካ ኣብ ምቕያር እዚ ስእሊ ሎሚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣፍሪካ ኣብ ዝኾነት ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ናይ ቻይና ቀዳማይ ኢድ ኣለዎ ብዘይ ናይ ቻይና ኢድ ትሕተ ቅርፂ ናይ ሃገር ዝተቐየረ የለን ኣብ ኣፍሪካ is spent on infrastructure, including roads, railways, and power facilities. Now, these projects supported by China have not only improved the quality of life of the African people, but also promoted local economic development to a certain extent. In return for China's support, some African countries are also willing to hand over important oil and iron ore projects to China for development, and Namibia is one of them. Namibia is located in the southwest of Africa and is a country known for its rich mineral resources. Among more than 30 mineral resources, Namibia's most famous is uranium resources. According to data, the country has uranium reserves of more than 500,000 tons and is the third largest uranium producer in the world. Among the many uranium mines in Namibia, the largest is the Huza. So, እንታይ ትሪኡ ኣለኹም ኣብዚ እዛ ሃገር እዚኣ ሳልሰይቲ ዝዓበየ ናይ ዩሬኒየም ማዕድን ዘለዋ እያ ከርሳ ተፍሪ ሃገር እያ ስለዚ እዚ ማዕድን እዚ ድማ ኣብቲ ዝቕፅል ዘሎ ቴክኖሎጂ ውድድርን ወተሃደራዊ ዕብለላን ዓብ ተራ ዘለዎ እዩ ስለዚ ቻይና ነዚ ሃገር እዚኣ ስትራቴጂካሊ ምዚኣ ሽርክነት ምግባራ ዓብ ፅፍዒት ይንዓታቶም ኢንፋክት እዚ ኩሉ ዕልዋ ዝግበረለን ዘሎ ሃገራቱን ኣብ ካልእ እውን ኣምፅአኩም ነይረ استراتيجيك معدنا زلون هجرات مس تشاينا سممع سلز جبرين سلم تايم تشاينا سممع جبر الله تشاينا سلت سرح لهم زلا يريد له عورات يكون تمرحتنا أفريقيا they know تشاينا وش تأو بوليتيكا ناتهم إيدايت الدنيا بزمسلم يم حضر أفريقيا بديكاتور ديمكم محضروا بنجوس ديمكم محضروا بديمقراطية ديمكم محضر ناتهم قدايو زيادة ما أب تشارترنا يونايتد نيشنز سفرتها قبل أولونتنا حنت هجر كال هجر إذا كنت تجيب لانزب الحق له أوروبا أنا أمريكان جنز حجز يختلوني كم دليتهم يوم إيدهم زقتو that's why دما ديمقراطية بهالك على فتوى إيدهم نكتو تزخلا لما نقدس لزخونة ديمقراطية نعتاتهم أبقليلو كمانيبليت تجبروا زخول سلزخونة ديمقراطية خونا الله يبلو مغنياتو حدا نتصور زخونة مرحنا زلوا هجر كم دليتهم كل جزء ولا سلديه فكر نتهم زي فكر هجرات دما كل جزء كم سيد أنا ويان حماق تم زخف محدرة حماقات نكونوا دما سيستماتيكال بجدان بتسعنون بعصوان نتكو طباناتهم كم زهمم يقبروه كأبكالو كل الكيبلنا دما تزبل example ناتنا air transfer زخونة. That mine located near Swakopmund. The mine is considered the second largest uranium mine in the world and the largest open pit mine on the African continent. But in 2012, China successfully took over the world's largest open pit uranium mine for $2.5 billion. So why is this uranium resource so important to China? Uranium is a precious natural radioactive element that has an astonishing energy density, despite its relatively low content in the Earth's crust. The atomic structure of this element gives it powerful fission capabilities in nuclear reactions. When uranium atoms are bombarded with neutrons, the massive amounts of energy released are the core source on which we rely on nuclear power today. Currently, the unique properties of uranium resources are widely used in nuclear weapons and nuclear power plants.
Since the late 1950s, China's industrial sector has flourished, especially in the eastern coastal and southern regions. The accelerated industrialization process, high population density, and frequent economic activities in these areas have triggered huge demand for electricity. In order to meet the growing demand for electricity and reduce dependence on fossil fuels, the Chinese government has begun the large-scale development of nuclear power plants, which will inevitably require a large supply. So ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቻይና ምስቲ ብዝሒ ህዝባ ምስቲ ኣብ ብከላ በቲ ናይ ብነዳዲ ዝጥቀም ኤነርጂ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ብርቱዕ ብከላ ስለ ደስዓቦም ኣብቲ ኒኩለር ኤነርጂ ካብ ብከላ ዝሓሸ ዘለዎ ናብኡ ስለ ዝኸዱ ዘለዉ ምስቲ ብዝሒ ህዝቦምን ምስቲ ብዝሒ ኢንዱስትሪ ናቶምን ኣብዚ ብፍሉይ ካተኩሩ ይፍትኑ ኣለዉ ቻይና is a leading nation ኣብቲ ናይ green revolution ዝበሃል ዘሎ እዚ ድማ ኤሌክትሪክ ካርስ ክኸውን ይኽእል ሶላር ኤነርጂ ክኸውን ይኽእል ከምኡ እውን እዚ ኣብዚ ናይ ኒኩለር ኤነርጂ እውን ከምኡ ክኾኑ ይደልዩ ኣለዉ ኣብ ካልኦት ኩላቶም ስለዚ ነቲ ቀንዲ ማዕድናት ኣብኡ ዝኸይድ ዳርጋ ነቲ ሰፕላይ ቼን ዝበሃል 80 ከሚቲ ዶሚኔት ገይሮሞ ዘለዉ ቻይና እዮም እዚ ድማ እዚ ስትራቴጂክ ርክባት ምስ ሃገራት ዝገብርዎ ዘለዉ ድማ ኣብ ቅድሚት እዩ ዝሰርዖም ዘሎ ኣፍሪቃ ድማ እታ ቀንዲ ፀጋታት ኣብ ከርሳ ዘለዋ ከም ምዃና ፈሊጦም ቻይና ነዚ ምስ ኣፍሪቃ ዝገብርዎ ዘሎ ዊን ዊን ሪሌሽንሽፕ እንድሕሪ ፅቡቅ ገይሮም ቀፂሎሞ ዓለም ኣብ ኢዶም ክትወድቕ ከም ትኽእል ፅቡቅ ገይሩ ተረዲዎም ኣሎ ኣሜሪካ ግን ነዚ ብኸመይ ጠጠው ከብልዎ ይፍትኑ ኣለዉ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቻይና ዝኸዱ ሃገር ዕግርግርን ውግእን መፈንቅላ መንግስትን ፀገምን ሽግርን ቴሮሪዝምን ብምትእትታው ወታደራዊ ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ሆስፒታል ወይ ዩኒቨርሲቲ ትሰርሕን እያ ወታደራዊ መደበር እያ ትኸፍት ኣባኻ እቲ ወታደራዊ መደበር ድማ ነቲ ፖለቲካ ናይ ተዓዲ ኩሉ ግዜ እናጠማዘዘ ክነብር ዝኽእል እዩ ኣብ ቀረ ኣፍሪካ ናይ ሙሉእ ኣፍሪቃ እቲ ዝዓበየ ኮማንድ እቲ ኣፍሪኮም ዝበሃል ኣብ ጎረቤትና ኣብ ጅቡቲ እዩ ዘሎ ዳትስ ዋይ ኤርትራ ድማ ብቐረባ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደጋ ዘውድቓ ዘሎ ብእገዳን ብካልእ ተፅዕኖ supply of uranium resources. However, China's domestic uranium resources are relatively scarce, and total reserves have not yet reached the level of 200,000 tons. Under this circumstance, China urgently needs to actively search for uranium resources abroad. As a continent rich in uranium resources, Africa has naturally become China's first choice destination for searching for uranium resources. Among them, Husab mine in Namibia has become an important investment target for China. Before 2012, Namibia's Hushan uranium mine was mainly owned by Australian mining companies. But with China's rapid rise in the nuclear energy field and its growing demand for energy, Namibia has begun to recognize opportunities for cooperation with China. In order to attract Chinese investment and cooperation, they decided to open up investment in the Hushan uranium mine by selling equity. After learning about China's investment in the Hushan uranium mine, China immediately dispatched CGN to Namibia for negotiations. During the negotiations, Namibia proposed a series of preferential conditions to promote Chinese investment and equity acquisition. Finally, in May 2012, China General Nuclear Power Corporation successfully acquired 100% of the equity of Hushan uranium mine for $2.5 billion. ኣብዚ እንታይ ትሪኡ ኣለኹም እቲ ቀደም እቲ ናይ ዕደና ቦታ ብኣውስትራልያዊ ካምፓኒ ዝውነን ነይሩ እንታይ የድብፀልኩም እዚ ተመሳሳሊ እቲ ኮላሊ ዝበሃል ናይ ዕደና ቦታ ናይ ፖታሽ ኣብ ኤርትራ መጀመርያ ናይ ኣውስትራልያ ካምፓኒ ዝውንነ ነይሩ ጌስ ዋት መን መፂ ገዚእዎ ናይ ቻይና ካምፓኒ ገዚእዎ ተመሳሳሊ ስቶሪ ዘጋጥም ምክንያቱ ቻይና ሎንግ ተርም ቪዥን ኣለዎም ናይ ነዊሕ ጠመት ኣለዎም እዘን ናይ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ካምፓኒታት ግን እንታይ ፀገም ኣለዎን ሓደ እቲ እገዳ ናይ ኣሜሪካ ድዩ ናይ ገለመለ ናይ ምስ ፖለቲካ ስለተተሓሓዝ ብቐሊሉ ክፅለዉ ይኽእሉ ካልኣይ ብፕራይቬት ኢንቨስተር ስለ ዝኸዱ እቲ ፖለቲካ ናይ ኤውሮጳን ናይ ኣሜሪካን ድማ ኩሉ ግዜ ሕንፍሽሽ ከምዚ ሕቡእ ኣጀንዳ ስለ ዘለዎ ክሰርሑ ይክእሉን እዮም ስለዚ እንታይ ገብሩ ፅቡቅ ክሰርሑ ምፀንሑ እቲ ናይ ፖለቲካ ምስ ተቀያየረ እገዳ ድዩ ገለ ምስ መፀ ስርሖም ተጠው ስለ ዝብል ናብ ካልኦት ይሸጥዎ ከም በዓል ቻይና ግን ሓደ እገዳ ናይ ኣሜሪካ እዝና ይህብሉን እዮም ክበሃል ይኽእል ብመንፅር ናይ ካልኦት ሃገራት ክሪኦ ከለካ ኣሜሪካ ስለምንታይ እገዳ ትገብር ፅቡቅ ገይሩ ተረዲዎም ስለ ዘሎ ካልኣይ ሱፐር ፓወር ናይ ዓለምና ስለ ዝኾኑ ዘለዉ እቲ እገዳ ናይ ኣሜሪካ ንረብሐኦም ዳ እምበር ንፀጥታ ናይ ዓለም ወይ ከዓ ንርግኣት ናይ ዓለም ከም ዘይኮነ ፅቡቅ ገይሩ ተረዲዎምን በሪሂዎምን ኣሎ እንተኾነ ኣንፃር ኣሜሪካ ዓበይቲ ስጉምታ ይወስዱን እዮም ዘለዉ ኣብ ዝሓለፈ 2-3 ዓመት እዚ ሕጂ ዘሎ ፕሬዚደንት ናይ ቻይና ቁሩብ ሓይሉ ከርኢ ስለ ዝፈተነ ብዙሕ ፅልዋታት ኣጋጢሞም ኣሎ ሕጂ ኣይ ቲንክ ናይ ስትራቴጂ ጌጋ ከም ዝገበረ ተረዲዎ ኣሎ መስለኒ ምስ ኣሜሪካ ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና ይመልሱ ኣለዉ እዚ ድማ ንዓለምና ፅቡቅ ተስፋ እዩ ምክንያቱ እዚኦም ክልተ ሃገራት ኣብ ምትፍናን ተኣትዮም ዝዓበየ ሽግር ይክኸውን ኣብ ክንዲ ናይ ወታደራዊ ምትፍናንን ቁጠባዊ ምትፍናንን ዝገብሩ ተሓባቢሮም ተኸይዶም ዝሓሸ እዩ ቻይና ግን እቲ ኩነታት ትሪኦ ኣለኹ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዕደናታት ብዙሕ ናይ ቻይና ካምፓኒታት ይገዝኡ ኣለዋ እዚ ድማ ስትራቴጂካሊ ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ንኤርትራ ምክንያቱ ምስ ኣሜሪካ ዘለዎም ፀገም ሓንቲ ነገር ኣብ ኤርትራ ጉዳይ ምዚ ናይ ናሚብያ ኣተሓሒዝካ ክትሪኦ ከለካ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፀገም እንታይ እዩ እቲ ናይ ኣሜሪካ
سنتر اوف كوماند تاع افريكوم زبحال اب جوبت زلو ني تشاينا نعتي رديت يزنغركم زلو ني تشاينا اب ايرترا بيز نخي تقبر كل عينات انقفات كقبر كم زلو كقبر كم زغل وي كم زدلي نريو لنا زي حجي ليتست تريت ناي بقى بحري اثيوبيا يدلي زبحال زلوين بتخكل ناي امريكا ايد كم زلو نصوري سلمتاي نزو كل عندنا ناي ابي كساب حجي حنت قاله وصونا له تقاقل لها انترناشونال حق ناي هاجرات كتحس تفتنا لها انترناشونال حق تحسكا ويدما عالم لها نحنتي ريكوغنايزد سوفرين كانتري ويكا لولاويت هاجر كجزء زبل قانقع تتقامل لها زبل زخونه يخون صحف ኣይገልጹን እዮም ዘሎ በንጻሩ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ዓቢ ጽቡቕ ዝኾነ ተበግሶ ናይ ሰላም ኮምፕሪሄንሲቭ ሰላም ኣብ ዞባ ንምምጻእ ይሰርሓሉ ንሕና ድማ ምስ ክንሰርሕ ኢና እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ እንታይ ዘስማዓካ እዚ ናይ ውግእ ኣጀንዳ ክህሉ ከም ዝኽእል ኣትሊስት ቻይና ውግእ ክህሉ ይኽእል እዩ ብምባል እቲ ሕቶ ግን ንቻይና ብክልተ ወገን እዮም ካርማዋ ዝፍትኑ ዘለዉ ሓደ ቻይና ኣብ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ረብሓ ነይርዋ ማዓት ገንዘብ ድማ ኢንቨስት ገይራላ ቻይና ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ብዙሕ ዕዳ ካብ ቻይና ኣለዎ እዚ ኩሉ ኢንቨስት ገይራቶ ዘላ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣሜሪካ ግን ዝኾነ ኢንቨስትመንት የብሉን ኣብኡ ማለት ረድኤት እዩ ዝቦም ካብ ሓሊፉ ዝሰርሖ ሆስፒታል የለ ዝሰርሖ መንገዲ ባቡር የለ ወይ ዝሰርሖ ካሊ የለ ናይ ኣሜሪካ ሲ ንዘበናት እዮም ምስ ኢትዮጵያ ነይሮም ዝኾነ ዝራይዎ የብሎም ንዚ ኩሉ ሕጂ በለጭለጭ ዝብል ዘሎ መንገዲ ባቡር ድዩ ፅርግያታት ድዩ ኩሉ ቻይና ሰርሐቶ እዩ ስለዚኹም ኣለኹም ስለዚ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ኣለዋ ስለዚ ኣብቲ ዞባት ውግን እንድሕር ገይራ ቅድሚ ሕጂ ነበረን ካልኣይ ውግን ዋላ እቲ ናይ ትግራይ እውን እንተሪኢኻዮ ኣብቲ ጂኦፖለቲካ ናይ ሱፐር ፓወር ተሪኢኻዮ ሓደ ካብቲ ናይ ቻይና ፅልዋ ካብቲ ቦታ ንምውፃእ ዝጥቀምሉ ዘለው እዩ ኣብ ሱዳን ተመሳሳሊ ሱዳን ቀደም መጀመርያ ነዳዲ ናይ ሱዳን ቻይና እያ ተውፅኦ ነይራ ክገርመኩም ቅድሚ ኣብ ክልተ መምቃላ ነዚ ነገር ጠጠው ንምባል ንሱዳን ኣብ ክልተ ተመቂሎም ጥራይ ዘይኮነ ኣሜሪካ ብድሌት ናይ ኣሜሪካ ደቡብ ሱዳንን ሰሜን ሱዳንን ተመቂሉ እሱ ጥራይ ዘይኮነስ ኢቭን ሱዳን ብዙሕ ግዜ ክግድዋ ይፍትኑ ነይሮም ግን ቻይና ስለዝነበረት በቲ ቬቶ ፓወር እናገበረት ጠጠው የብልዋ ነይሮም በንጻሩ ኣብ ኤርትራ ክሳብ ክንዱ ረብሓ ከተሳልጥ ስለ ዘይፍቅዱላ ዘለዉ ክሳብ ክንዱ ንኤርትራ ክትከላኸለላ ኣይተኸኣለትን ኣላ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኢንፋክት ኣብዚ ሕጂ ሌይቴስት እገዳ ዝወረዳ ብኤርትራ ብናይ ሴኪሪቲ ካውንስል ናይ ዩኤን ኣይኮነን ብናይ ዩኒላተራል ወይ ኣሜሪካ ብናታ ፅብለላን ብናታ ሓይልን ምስ ኤውሮጳ ሕብረት ተሸራኺሮም ዝገበርዎ እዩ ተወሳኺ ሕጂ እውን ኣብ ካናዳ ሓድሽ ዘረባ መፂሎ ኣብ ካልእ ቪድዮ ክገብረልኩም ክፍትን እየ ሕጂ ምናልባት ነዚያ ቪድዮ ፅንሕልና ክምለሳ ኢና ኔክስት ቶፒክ ኣብዛ ጥቃና ዘላ ጎረቤት ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ኣርእስቲ ክንርኢ ኢና ጊቭ ሚ አ ሰከንድ ነዚያ እናረኣኹም ፅንሑ ክመለሰኩም እየ Since China took over the Hushan uranium mine, it immediately started production and achieved significant production growth. At present, the mine's annual stripping volume has exceeded 100 million tons, and its ore processing capacity has also reached. United Nations is stressing. So, ሕጂ እንታይ ክንርኢ ኢና ናይ ጎረቤትና ሃገር ደቡብ ሱዳን ክንርኢ ኢና ደቡብ ሱዳን ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ኣገዳሲ ኩነታት ኣሎ ተማው ተቐመጡ ወይ ኣብ ገጽኩም ክትከዱ ተሓስቡ ምርጫ ክግበር እዩ ቅድሚ ሕጂ ዝተገበሩ ምርጫታት ንስማዕ ዳሃ let's listen I think this video had some problem give me a second The United Nations is stressing that South Sudan must secure public confidence to ensure that its first post-independence elections in December 2024 will be held peacefully. South Sudan. So መጀመርያ ዩናይትድ ኔሽንስ ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝነበሮም ተመክሮ ምርጫ ክካየድ ስለ ዝኾነ ኣብ ዝቐረበ እዋን እቲ ኩነታት ብሰላም ንክግበር ድሮ ፃውዒት ተጀሚሩ ኣሎ Descended into a bloody civil war shortly after independence following a political disagreement between President Salva Kiir and his then deputy Riek Machar that killed about 400,000 people. And this is according to the United Nations. Kiir, Machar, and other political leaders signed a peace agreement in 2018 that ended the war. At the end of the transitional period, the country is expected to conduct a general election in December 2024. Here's a report. South Sudan's parties, leaders ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኩነታት እቲ ምርጫ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ላስት ታይም ኩላቶም ዋላ ዳርጋ ኬንያ እውን እንተኢልካዮም ምርጫ ክግበር ከሎ ክንደይ ሰብ እዩ ዝቕተል ስለዚ እቲ ዲሞክራሲ እኳ እንተኾነ ኣፍሪካ ጌና እቲ ሪል ዲሞክራሲ ክትበፅሖ ይከኣለትን እቲ ሪል ዲሞክራሲ ዝበሃልካ እቲ ፀገም ናቱ ናይቲ ቀንዲ ዲሞክራሲ ፀገም ዝኾን ዘሎ ኣብ ኣፍሪካ ዓሌታውነት ስለ ዘሎ እዩ ዓሌታውነት ክንብል ከለና ድማ ንኣብነት ኣብ ሳውት ሱዳን ተወሲድካ ክልተ ኣገደስቲ
عليتات الله زم عليتات زياتهم دما كل جزء عليتا ورب حق قدامنا الله أبوم تخالي أمنا سيلفا كيرسي تهاجر نات كابترك ساجيا سلطان زلو أوكي ديكتاتور جناي بحالني ترجمنا لهم مخنياتهم مس أمريكا بغرب شركنا سلزلو أمريكا نتسقطت ناتهم سلطوصو ديكتاتور يبحالني ترجمنا لهم مرجع جبريل ميبحال أمس حلفة مرجع صراحة بلو كسب 400 شح حساب تقتيلهم guess what تخون جراونا يوردهم it's always amazing كسب كندي أبزوبانا بزح حقوافات على نزك متزيك الحزب زي ملاوي everywhere أبزوبانا تاريخا بجكا نا إيرترا أب إيرترا زلو منجسي ديكتاتوراو منجسي زبالنبر أبزوبانا زلو عمر البشير نا عمتات كوفيلونيرو نا جوبتكمو أب إثيوبيا the same منجستي the same party حدا بارتيو هي ودك زبالنيرو حجي قابل تسقنا زبالالو حدا بارتي حدا مراحي بعلم زمرة صو نامته نخندي عمتات تقميتهم نيرو سلازي the whole region is the same حدا عينة تريور لو جن تا إيرترا تبعل تريتا واقع تخاف له نت كونتات إزقاء كبر هالكا خلاله it's not about the administration زي كونه نعتاتهم زي تجزء عند رقينكا شجر مخانو. And stakeholders have time till the first quarter of 2024 to agree on critical decisions if they wish to see free, fair and credible elections being held on schedule. The United Nations mission in South Sudan has said transitional security arrangements must be completed first for the country's long overdue democratic transition. Today, the honest assessment of many observers and stakeholders is that the current political and civic operating space does not offer a level playing field. Therefore, it's imperative for the parties. So حجون انتقوني معرض زخون نخلط يوم بارتات بحالو زلو معري مودادري ويكا معري بلاتفورم كم زي بلوم سلزي تمرجع وتصيد ناتو أب كالت أجمع خيط كم زغل بحفشة زي أب سلطان زلو سب سيلفا كير لنكني أبا خيبا زوجات أما كان رينا زغا حركة بتدقاقم زقت مزلو زحزن تريوني مرحت أفريقيا. To agree on a code of conduct around free, fair, and transparent competition. UNMISS cautions against the temptation towards unilateral actions that undermine the trust that is needed amongst all stakeholders. South Sudanese President Salva Kiir pledged that previously postponed elections will be held on schedule next year and that he would run for president. Kiir, a prominent warlord, is the only president South Sudan has known since he led the country to independence from Sudan in 2011. Since then, the world's youngest country has gone from crisis to crisis. It is held together only by a fragile government of national unity created after a peace agreement between Kiir and Vice President Riek Machar. After a transition period, elections were due to be held in February 2023, but the government has so far failed to meet key clauses of the agreement between Kiir and Machar, including the drafting of a constitution. So again and again كل سب كردوك خلالو I think توم أب جوبات أب ساس سودان توم تصلهم تبغيركم ترديهم أريكم أستمعيركم تكونوا تقوليهم سلزي إذا كنت هاتزي إسناعنا بإيزي كاب حجي أقدم كمحسابا مدلاوات يدليو I hope كاب لبيز منيو نابوجن أجرجرن أي كيد نخون تسأجم جن التي سيلفا كير حجون كوادر مخاني جليس زلو لنكني أبحر أخيبا زجات مسكرايو أبزناي EAC ناي مبرق أفريقيا زنا برا أخيبا زجات مكستت كم دما أبومبر نايتي ودب يخانايت محبر دما أبومبر chairman جيرو مريض أمالو look at this one أمونغو ستاك جيرو. Your Excellency Samia Suluhu, President of the United Republic of Rwanda, of Tanzania. Tanzania. زيادة أنا تنزانيا أنا رواندا إلوا نغطس اللي شيء. Your Excellency Felix Tshisekedi, representing President of Uganda, of Congo. بس هايكون قد أمسك تديس أنا بين خمسة. Tshisekedi, President of DRC. Yeah. طب كنا إحنا كم سمعهم زلتنا ما رحتنا كينيا أنجلا نتري ولا؟ Distinguished guests, the steps I have just
mentioned above were affected by the challenges of peace implementation in my country. I sincerely appreciate the East African community heads of state. So comes to was a lohum bahaki really tomauzo delegation skulatom ልቦም ጠፊዎም ከም ዘሎ ከመይ ጌርካ ክሳዕ ክንዲዚ ደረጃ ኣብ ስልጣን ኮፍ ትብል ማለት ብኣካልካ ገለመለ ንእሽተይ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ዋላ ዕድሜኻ እውን ዓብ ከይከውን ይኽእል ግን such incompetence ወይ ከዓ ዘይብቅዓት ትርኢ ምሽ ኣለካ ከምዚ ዓይነት ወርልድ ስቴጅ ኣፍሪካ ሲ ክንደይ ግዜ ከምዚ ከጋጥማ ዝኽእል I think ጅውን ክወዳደር እዩ ብሕጂ ተዲኹምሎም ብሕጂ እውን ክወዳደር እዩ ኣንጻር እዚ ግን ዲክታተር እዩ ከምዚ ዝበሃል ነገር ግን የለን ስለምንታይ as long as you serve the Western interests, na America, na Europe, interest تحلون تروحينك أنصار كزارب يلن بقعكون أيتخون تزارب تسألل حمام أبز حلفون كزارب يدلن يجن أب هذا president هذا هاجر كرهاب كله حمام سلا زلويو أب stage كله بسرية شينو مسعود مسحقنا يسعدو خينا نيرنا I think تسلك سب حجاب تويتر كم زروه ريال له سلزي إزجن سلامتاي كم خوينو انتهريلنا تي مرحنة بعلو سلطانو خقد سلازيكل أبزيكل لدرجة كقدفو سلازيكل زلو ننوي حوانا بسلطان بزناح ولا قواتي رؤسهم نانا قروم كله زي سرح رأسي ويكا كتزارب زي تغل نحرقوينكا أغمنت زي بالكا خوينو it's time to leave the position التزحق زلو بتكو زلو نسونة السلطان كحزو for waiving خلي محاشا غمان the areas accrued to South Sudan during the So زيتي reality نريو زلنا نبحق زحزنيو نشتي سمينا كنود They colonize us? You think so? Germans cannot succeed. Even those Germans who are here. So please, at every European coming is about Chinese. And Chinese we are dealing with them. Then Germany. They come in Germany, then America, France, they bought up France. So Namibia is not bought up yet. So please, as I said, I told Chinese envy, we're not going to exchange any the old colonial or imperialism with new imperialism. بزو خاين باتي نزنا جرمناوي تصبغ زخونه لكسيون كمز عينه ترز بالي مرقتي حسابات مهاب ازيو تصبغين افريكا كل غزيا وردتن حكاتن كم زي نبرو غيروا جن كومبيتنت ويكا بقع زلو مرحتي حنقولهم بتخكل زشرح زلو اب وورلد ستيج متيوم تصبغ مدرك اسمعوا زخولو كامنو زخولو كزاربو زخول مرحتي يوم زدلي وافريكا سدما تصبغ زخونه مرحنات بناي معرباويان ززور زي كوني كسابنا معرباوي حبرتسب تقلقل دخان كاغن ولا ابطاولا اري كانت موت كاون صقم يبلومن ديموكراسي دو قلد زبلو مبزحت غزي نا اجنداناتهم زتقمو لمبر بتخكل بر اب قبسي بديموكراسي استمرت منغستي عليهم ديكتاتور وتادراو جنرال زنبره بزي مرجع مراح جيرون بريزنت جيرون مالو عبد الفتاح السيسي سلازي زنتايو ان امريكا ربحنا امريكا يذكر دعنا خلال جايز زنت دي تردينا جن اب حشويه كنبرينا that's the message مودة تاكلوز دلي نايلو مارستي ابزك ودي كم وترو نحنا كتقمنا كمرنا كنكحنا حبريتا كوننا زغل زبلكو يزغبر لايك جبرو سبورت جبرنا زي channel ناتكم دغف دما قداسنت الله نابلكو نايلو مارست ابزك ودي ابكالك ساب نرغب تصبغو عالمنا بارتفيشال انتليجنس ببلوكچين تكنولوجي كمون بروبوتات تحنببلو زلا انت عينت منقدي ويقعزون توسدنا يزواصنا نزبل حتو كحجز منتال مجمريا اب حنت سراح اب حد عودي سيرتيفيكيت وي سراح يزك نبري مبال صبغ وسانه يكون انتايدا مجمريا نت تكنولوجي زحنببلو زلا حدش سيكتورز ابو انفست نقبرالنا بمنقد ستوك ماركت كمون نبع الكريبتو كرنسي فليتنا استوعيلنا كنتك املهم كنكلالنا እዚ ዕድል እዚ ዝድገም ዕድል እውን ኣይኮነን ካልእ ድማ ነቲ ቴክኖሎጂ ከይወሓጠና ከሎ ክንመሃሮ ክንብገስ ኣለና እንታይ ዓውዲ ክንፈልጥ ኣለና እዚ ተማሂረ ቅድሚ ሕጂ ዘይኮነስ ከም ብሓድሽ ክንመሃር ክንብገስ ኣለና ንዑ ዝሕግዝ ፕሮግራማት ድማ ኣለና ኣትይኹም ራእይዎ ሕጉሰኩም ድማ ይኽእል እዩ ቴንክ ዩ